akinzoga kashobotse muri Uganda naho rwose bashyizeho amabwiriza akomeye. Inkuru iravuga ngo Uganda yashyizeho amabwiriza mashya ku tubari, amasaha yo gukurikiza cyangwa yo kugurisha inzoga agiye kugabanuka. Reka dutangire tuvuga gutya ngo muraho neza bakunze ba Murindi Official TV 1. Uyu munsi turabagezaho inkuru ivuga ku cyemezo gisha cya guverinoma ya Uganda cyo kugabanya amasaha y'utubari n'abacuruza inzoga bemerewe gukoramo. Iki cyemezo cyafashwe mu rwego rwo kurwanya kunywa inzoga ku masaha ya mu gitondo no kurengera urubyiruko no kongera umusaruro w'abaturage. Guverinoma ya Uganda yatangaje amabwiriza mashya agenga ubucuruzi bw'inzoga. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu muri Uganda Baramu Barugahala yandikiye abayobozi b'uturere n'imijyi njyanama abasaba gukurikirana iyubahiriza ry'aya mabwiriza. Nk'uko byatangajwe, utubari bazajya bacuruza inzoga gakondo n'izindi nzoga mu gihe cyangwa bazajya bafungura isaha saa 9 z'amanywa. Minisitiri Barugahara yavuze ko iyi gahunda igamije gufasha abaturage gukoresha amasaha yabo ku munsi biteza imbere, ikindi banazamura umusaruro w'igihugu yo bita GDP. Nukuvuga ngo yavuze ko kunywa inzoga nyinshi bishobora gutera ibibazo birimo amakimbirane, gusesagura umutungo w'umuryango, ubunebwe ndetse n'ibyaha bimwe na bimwe. Abayobozi b'inzego zibanze n'inzego z'umutekano basabwe kugenzura aya mabwiriza kandi bakayubahiriza, akandi bafata uwarenze kuri amategeko cyangwa kuri amabwiriza akaba yahanwa. Ikindi cyashyizweho imbaraga ni ukurengera abana, urubyiruko. Ba nyir'utubari cyangwa amaduka azajya afatwa yahaye abana bari munsi y'imyaka 18 nabo bazajya bahanwa n'amategeko. Uretse ibikorwa by'inzoga, Uganda yanategetse kugenzura amasaha y'ibigo by'imikino y'amahirwe bikorera mu rwego rwo kurinda cyane. Ni ukuvuga ngo Uganda yongeshyiraho amabwiriza yo kugenda cyangwa kureba abantu bakora imikino y'amahirwe, icyo bita beti, nabo bakareba uburyo bakoramo n'amasaha bafungurira kugira ngo babashe kuba bakwita ku rubyiruko. Dusoza rero muri make, Uganda irashaka ko abaturage babanza kwibanda ku kazi no ku bikorwa biteza imbere igihugu mbere yo kwinjira mu kunywa inzoga. Ese uratekereza iki kuri aya mabwiriza ya Uganda? Ese yakwihaha cyangwa ese ubu wakwigirwa aya mabwiriza wakwigiraho iki? Ibindi bihugu byakwigira iki kuri aya mabwiriza? Tanga ibitekerezo cyangwa comment niba ukunda amakuru nk'aya, kandi subscribe kuri Murindi Official TV ukomeze ukurikirane. No kuvuga ngo hano tubimenyesheje Uganda News Arukorbana Barama Barugahana, tubimenyesheje East African News, Rwanda News, African News, Murindi Official TV 1 na Baruru Alcohol Control. Mwari muri kumwe na Murindi Official TV 1 hamwe na Jefu waba Jefu. Mwirinde gufungura utubari mu gitondo. Ikindi nongera kwibutsa ko Abanyarwanda ko dukomeza kwirinda inzoga nizemewe tukanywa resi, kandi na leta y'u Rwanda idufashe ku mikino y'amahirwe nayo iyagenzure.